chuan tuna question sabera pastor Thlenga kan to tanga revelation inspiration kan tia theology an chuan kan shet ma se hi eng tak nge dia eng tak lam na thi kan shin te ka revelation inspiration kan tia ro ta ma se tak tak kan chuan shet tia me thi an ni lo china kan ne shin fia block te ale no mai nia sa tong chen chiam por maya Mizo chuan ta lo na har lo chin ma se kan soi fia na Revelation each one Revelation each one pathia in one na pathia thiat kir na ila adi mai ka ha chu chu pathia ni ke ma ni na in one no chuan sol kan ru to tu mai chang ni ringan ti ko mai thiat the ani lo ba Cuba impuan hati lalu cuanin iman itu kan siapa yang main patian ini misalnya, buang cina buang sang-sang ini, cuba revelation kan timaya, cuba revelation kan tak hijau message content ini, di dalam siapa tidak revelation juga content message ini ya, inspiration kan hijau kah message patian impuan itu ruang man ruang ha, setiap turangถ้าเราจะมีโอกาสค่ะ inspiration เยี่ยม就是说呢เนี่ยยังเป็นอะไรที่นั่นนี่ประเทศถูกการรวมมาประเทศนี้ที่เป็นเนี่ยนะมาเสียส่วนละกันพวกตัวบางท่านกันเทียบที่ไม่หรอกว่าถ้ามีเทียบตัวท่านนี้ประเทศนี้โซนนี้ที่เป็นดีกับรวมมาอัปวนไล่ท่านนี้ประเทศนี้โซนนี้ที่ครับอาสุอมจิลาอาเจนจิลาเราเนี่ย就阿是托付跟底下，他们托付大家阿图他就托付啥呢？没事他就弄啥嘞？马些阿劳动松度做没有他，阿托付嘛往回路转，你路这边白天别阿劳动那光错的呀，白天水都往路都看到很肥的往他哩，白天阿白产的阿白都往接触着他，你大家问题哪呢？阿问题哪？inspiration 跟你托付看爱你。就是第大个白天图 revelation 它มีปุ่ยเนี่ยนะเป๊กเท่นั้นอาเซียเท่นั้นอาชินเชียเท่นั้นทอกมันง่ายจะ inspiration กันเดียนี่เต็มจุดมีส่วนที่ประกาศเป็นผู้ขยายขัดเทียมโซเลนเนี่ยนะอาเขียนตีแล้วก็โซเลนอันเสียกับดิตักเฟียตักกินเสียงคนเสียโซเลนพวก inspiration เราต้องเราตั้งใจเขียนเฟียจงรู้ว่ามีปุ่ยเนี่ยนะท่านประเทศนี้เสียเทียนตัวนี้ illumination อันที่เลยไอ้ illuminate น่าเป็นเลยนี่โซเลนเสียงไว้บุตรกันรู้เชื่อกันเสียเทียนที่นั่น illumination กันมาหมดเลยสักคนจนที่ตู้กันมาว่าจุดมัน revelation จุดจ้าเนี่ย inspiration จุดข้าไปจุดจ้าโซเลนนะที่ตั้งใจที่นั่นผมคุยกับท่านเราที่ไม่ต้องจุดโซเลนเสียงตัวซาฟิอาให้มาเสียมีป้าหมายกันถ้าเราที่มีคนตั้งตัวเราจะการเขียนที่ต้องรู้ว่ามีจะมีเขียนที่จะ illumination ที่บอกว่าถ้ามีปัจจุบันทำเชื่อเราเนี่ยจะพบไม่กันเขียนเทียมกันเองอ่ะเทียนกันสวยเลยนะถ้ามีค่าเขียนเทียมที่ order to revelation ส่วน question what answer มาใช้ inspiration ส่วน how ไอ้จริงแง่ประเทศนั้นมันคุณเว่ถ้ามี what นะครับที่ค่ะตัวเจมีจุดส่วน revelation ที่กับแค่รูปแบบใด revelation อะไรกันปฏิ general revelation ที่และ special revelation ที่เอามาสุดๆทั่วมาท่านชี้เขียนลูกบอลนี่ยังไง general และ special ที่ยังไงกันที่โอ้ย general revelation ที่จุดมิโซตรงมาเลยจุด hard เดียวกันมาเช่ special ที่จุด important ส่วนนั่นเป็นนี่ตา general ก็หันสวยได้ละในบาลีจานเล่นก่อน important ส่วนกันสามส่วนของจานกระดาษจนบานตะเคียนมาที่เราคุยเสียจนเชียตีระบรุษสาวทับตะเคียนนั้นสวดที่สุดอัลลันติชีนันที่ว่าทุ่งทราบอลันรวมบุ้งขัดจ้างสักอย่างเฮียนเดียประเทศเราคุยเสียที่สุดที่เสียมาตะเคียนนั่นแหละมาสุกาอินสปอยล์ตัวแรงกันในโลกที่เอาเสียจู general revelation จูที่เสียอาจารย์ประเทศเราคุยเสียแต่ประเทศเราไม่เห็นที่
Lalnunchhara thil siamina na hian pathian a ngai ni khem khami kha ani meya a ho mel em ta a pathian thulam da lam lo da nakin han soi tai la ma la chon to Greek philosopher Socrates ate Aristotle ate kan thuzi Lalnunchhara hian ko bel hi order takin a oma wangin siam tu emo enge mabuat sei tu hi a oma ni tia Xenophon ate historian ten alo zega hai science lama ko te lo na te so na triana Isaac Newton na te pon asiga accord he heta ko hian ka ro ta ni le planet le comets solar system kan ti kha ni chu te hi mi them thiam tak design ni lo chuan an mani in an ron om tok thei lo ti ka ale ka principia ka in asiga tin chu tiang mai lo ga heta religion nam ho Hinduism kan ti te ko hian pathian om sia hi thil siam atang hian anlo tikanin anlo proof chhuak pe serani atoi zongin ho sam taka kan soi theidan so subject in re atangin ti media pathian om sia hi chu tikan anlo proof chhuak he me the Christian and event lo ni amara so kan soi da kan pathian ro pui sia le pathian om sia so kha bin pe theya pathian kan nun da tura tu dan te chan dap na ro man te khamin pe thei lo ba chu ga dak chu an special revelation kha lo da ni one so na bi kha chu in one so na bi chu na sin am thema lo soi ta kan in la na te le abi takin pathian thu a pai lo chang chu na koi mo pe chu isu Krista Ibrahim kha cha na khanin i man asa akan sol le kami binbia tu na chon Isu Krista pulang soita dia kha kan bua atau na chonin kai kan apologist India dan dari Oxford dan Chhakchhuak Rabi Zakari sekat Theology dan Lalnunchhara Arizona State University forum na hiddenness of God dia so ta but here in India here mu thai apan Chhakchhuak talo ombe dia so na chon dia soya testimony dam tak ka na chuan Muslim rama Isu Krista budan tam so anumang acham ani ateni so ban ka special revelation zing ami chulia chu in end lo chuan in hiddenness of God di YouTube Rabbi Zakari ka ma at to na chuan mi dam tak te di ka special revelation mangi Isu Krista anu na an buang suaka nang le ke kana na hian buang suaka le general revelation, special revelation ka aron siya sang. Siya ay mama say follow up question kan dia tanya tu aku kan. Nilai ini general revelation ki ini function yang ini candam na atana kan tiga ini revelation ni dikha candam na ini special tu keren ni ngaya general revelation kamu yang candam ni betul ya entian Kil khối về rằng special revelation Bible sẽ thấy đâu, chúng ta sẽ thấy là revelation trong what nature trong what thiên bậc thiên đi, Asia thấy tất cả cần sanh tầm nó thuộc thuộc, thì Asia thấy tất cả đi khá nên sản xuất lại đấy. Oleh rồi nó cần bel tê là hay cả tiêu cầu tiêu bung lên trang sổ cái gì cần chia là mi đam tu mà thế là sản phẩm nào cũng lâu và đuổi những sản sinh anh những sản phẩm tu rèn Isu Krista soi thang này cho nên số nó đang lấy chút má lại cái số bị mua thế cả chân chính truyền thống về sĩ là vậy anh ấy hay tiếng chân đầm anh ấy ta thì số tiền là vẫn nói đi ako Bible anh thành thầy đầu chín anh ôm mà tất nhiên không phải tiếng nghe chân đầm anh ấy thì cái số này bằng có bên hẳn đây là anh chọn na cái mình vẫn tập chọn na cho nên anh ấy cũng sẽ lên đâu để sự cần điểm thì khác anh ấy chú achan chu hay dir gam te bung so so ri cha so dia hian pathian in kan thia lo lai te a heider thina ni ma sala tu na hian ram dinami som sim tu apetani dia ta hian Poland Thessaloniki Kwami te ho pathian tak ring lo mi te kha abiak na dia chu bai kan heider lai chuanin pathian min heider thiam sa ani ti ka kan thea amar chu mi aya poem so chu soi cái đồ đại hiện các Mizo na han ron bu dai la ko la hiện na china kan soi ta thu sia ma le chuan la ma chuan la tu re kan nei lo ti zo sia
อาเซียจุดที่เกี่ยวกับรองผู้ขัดจ้าสมเด็จพระนางประเทศที่เรียนสิ่งนั้นช่วยก็เลยว่าโดนถูกคนสวยจากเราประเทศจ้าสมเด็จพระนางฟิงให้นายมีอันนี้อันเราจะนี่เรียกประเทศนี้นะบริษัทตานี่ง่าเสียงตุสิเบรูปไอเสียงตุสิเบรูปกะที่อันนี้แต่ยันนี้โบราณสวยชุกข้ามประเทศช่วยสีเราประเทศเราปุยนะอินปวนส่วนนั้นจะมาประเทศช่วยเรื่องเสียประเทศนารักเด็กสวยนานี่แต่ยันนี้ก็ได้รู้แล้วว่าจะมิสิ่งที่สวยสาเพียงกันชัดเจนแล้วไอ้มาดีประเทศกันมาบอกอันที่เราสวยตามผ่านประเทศอารมณ์นิวงสุขไม่รู้สุขกันจุดนั้นส่วน general revelation มาฉันดังในส่วนของเทเกเมียอามาเราส่วนให้มีอาหารสักอย่างที่ทำให้เราไม่ต้องการเชื่อนะแต่ยังให้เช็คพอร์ตละให้ลำพังพิธียังอะไรก็รู้ว่า the Bible says about God the Creator in heaven สัตว์ทุกสมลีมันดีน่าทานเนี่ยสวยบางเสียทุกคนฉันดำกันดีด่าดูเชื่อนั่นเป็นเปล่าเลย general revelation ส่วนนี้ general revelation ที่ชื่อประเทศเสียงตัวมาให้บวนส่วนนี้เป็นฉันดำตัวมาให้บวนส่วนนี้แล้วนี่นั่นเดียวให้บวนส่วนนี้อัชราโซเราต้องส่งตัวเนี่ยนะจุดฉันดำนะอาเช่นเทียมาเสกส่วนสามีสุขิเทียอาจารย์พูดถึงเสียมาให้บวนส่วนบางอามารินตานุ่มดำละบังนั่นเดียวแต่ที่นี่ติดตัวว่า general revelation ในนั้นตัว upper post จะมีสิ่งฉันดำนั้นตัวคงเสียอันนี้ละว่ามีสิ่งเดิมนั้นตัวคนนี้แค่ละว่าประเทศเราวิเสียที่ลำตัวรินเล็กก็แบบเสียงตัวนี้เสียที่ลำตัวรินนั่นเองอันตัวเจ้าส่วนนี้เอาก็ให้ทิ้งกันติดตัวมาgeneral revelation ที่จะประเทศเราวิเสียแต่ประเทศองค์เองที่ลำตัวตัวนี้นะอามาเราจะฉันดำจะอันนี้เทเกไปมาเสียฉันดำหน้ากันได้หานั่นสิซึ่งอันนี้เรื่องละว่าที่เห็นเอเลนจิวาริชวนจะทวนอาฟ้าเพ่จะทุ่งสุดทุ่งบริเวณหันเสียไอ้ที่เราเห็นดูส่วนสับตรงนั้นจบอันเนี่ยที่เห็นเสียกับเช่นกับมิชชันนารีนั่นเองอินเชียนถ้ากันเอามาให้ไม่ได้ประเทศเชลวันนี้ซึ่งมีแต่ส่วนประเทศมีแต่ส่วนคุยอีส่วนเนี่ยอีส่วนเราอันเชลมาเสด็จเสียมาจนประเทศมาไม่น่าจะวันหัวให้มีแต่เพียงบานเรามันสังเบยอีส่วนเชลว่าบานเราสังเบยถูกไหมครับมาสวยนาดีอามาเราเจอกันสวยตาอันพานิฉันดำนัดตัวที่อันนี้เราว่ามาเส exceptional case เจ้าอันนั้นเลยนี่ครับถ้าพวกแม่ก็จะการฟังก์ชันเจ้าตะกินอีรอนโซยาgeneral revelation function จู่ส่วนการปฏิญาณเราเป็นนักบวชส่วนนั้นเนี่ยจนนักบวชบอกว่าติดจู่อะไรอย่างมีสองเหตุฉันดำกันอีฉันจู่อีส่วนที่เส้นบางจู่นี่ general revelation ว่าเชื่อแต่ว่าปฏิญาณอันนี้ตรงอันเสร็จแล้วเราหนุนพวกปฏิญาณอีส่วนที่เส้นบางเขาอีฉันดำอันที่โดนนี่เชื่อเราที่กันเนี่ย所以เอาขั้นเด็ดขั้นนั้นใส่ตัวTuna nampak cara kan so tengah nilai tuna kan general revelation nampak kan soya tuna special revelation so ini daerah suara tu maha special revelation di umum special revelation kan ian Bible yang kau terbuka kan suara tu maha nak umum special revelation kan om kapan mampu dikan dan sangat sampaiนั่นเลยที่สุนัขที่มาGenesis มุ่งขัดจ้างสมุนเรียนเลยมุ่งทุ่งจ้างเรียนกันอย่างชวนอย่างเที่ยงนะเด็กเรียนทำมาเรียนกันเป็นตัวนี่เรื่องจริงว่าที่เก่งนายเด้อไม่หรอกนี่เรื่องจริงว่าที่เสียเนาะทำเรื่องจริงที่อย่างพวกเขาเรื่องจริงว่าที่เสียเนาะทำบุญเล่นโซนนี้ก็ดีเนาะช่วยจังตัวเฟดเพลสมมานะมิโซตรงจุดเพกส์ทุ่มปันดาวขันมีเราเป็นบุตรกินดาวขันมีเห็นตลอดส่วนวันที่เราไปชวนอันตัวยังมาเห็นตัวเราวินเสียงตัวเน้นชวนมุ่งไปเที่ยวนี่ก็เที่ยวเล่นจีไว้ที่เสียงเฟสที่สมเพกสมเดียวแค่ที่เลยอาตมาเป็นเที่ยวอะไรเบียดไม่ชนะมีเบียดนะส่วนอันนี้
special revelation ni suatu bukan mungkin ni dia in chỗ đâu mà chỗ hàng trăm con khẩn mà một cái người khác còn cái sự thế là thiên còn cái là cái phong kiến lâu đấy mà và nó vào thì có cái cổ khan thiên là thiên chỉ lâu và Lucifer là thông mong mình thiên là gì à thiên là thiên chỉ hiện với mua chẳng chỉ hiện với mua cái này là chẳng thiên chỉ là thiên chỉ có một chuan deep relationship đó anh thấy đó nên chỉ là thuốc tăng lên cái chuan thành phát hiện hiện tiền trong hiện mai nhưng mà thiên cũng hiện tiền thì nó tụi chuan anh nhớ là một chuan là special revelation đó mà một thì anh đồng không này xây tòa khanส่วนละจุกมาคาน special เป็นเดียวเลยตลอดปัจจัยท่านเอากันทีนี้ถ้าเตรียมมา special ครับปัจจัยนี้ปวดหน้าอุ่นตัวเรานี่ข้าส่วนละกันพูดพวกยันแต่ยันกันเองกันแต่เจ้ามาส่วนละกันพูดเป็นปัจจัยเนี่ยอินไรจีนนั่นเองรถในเส้นขาดมากันส่วนละบางอินอาชีพชาญรถรีวิวที่ตัวเรามาเส้นปัจจัยทุกส่วนในเรื่องการ special revelation อย่างที่อารมณ์แต่ตัวอันนี้ที่เขาเราเนี่ยไม่ต้องอาวันสมเสียส่วนนี้ที่เขากันดูเชื่อเนี่ยตัวน่ะ pastor ท่านกันสอนเลยนะ history อาเฮียน Bible กันในการที่ช่างๆนี่ลงมาเช่นส่วน Bible ที่ปัจจัยทุกต่างอันนี้อันเดียเช่นส่วนปัจจัยทุกต่างอันนี้เทอันเดียเช่นส่วนให้จูป่วยหมดแล้วเราว่าปัจจัยทุกอับไปเท่านี้ปัจจัยทุกอย่างคนเต้นที่เนี่ยngày càng sáng sáng một mỗi ngày hay thì mình làm chuyện gì là để nghe riêng đi chấm rằng và giang thú như thế nghe anh đi thì nghe cùng tiền thế thì là mình làm chuyện gì đấy hồi đấy tôi nói mấy cái này biết cái nào còn cái này sâu chia sẽ sâu chia cả là và thiên nhiên buồn là Bible chẳng ra cái này là chẳng chẳng mà nó sẽ đây Orthodox thì cái đi xem để những Orthodox những chuyện làm theo để evangelical cái này rồi chứ hôm nay là cho nên Bible là không có hiện bắt hiện thôi the Bible is the word of God anh nghe đi chứ mà không có hiện bắt hiện thôi thì tôi bảo thế chứ xem để những cái công đạo chỉ cả cái này Bible contains the word of God Bible là bắt hiện thôi cái này ông mình anh nghe đi Avai yang patien tuan komlo, bising kuchua kani, bising si ani, masa pai pelayan patien tuan compe, anti tu cuani, ten dia Orthodox anti lihat cuani, Bible may become the word of God, Bible tu patien tuan, kani hey dalai anti lah Bible may aku punya patien tuan itu top lo masa, kacir lah. Kalau kita Bible jang kan ini mah nungan nato tuan patian tuan ini, anti tuan ini, nungan tuan ini tuan ini lekang bukan ini, jadi yang jadi Hindu Bible kok kacir lah, kami mah patian tuan the word of God ini. Masalah Bible kok kacir lah, kami mah patian ini na, kema syukur tu, ini tuan cuba patian tu inspiration kok tuan ini, anti Bible ini patian tuan ini. Kaya maipo na sa titari. At sa ilo pala ito, mga supay sa kansilan ng profesor pakatawa. Elen tuloy kisya pipo ng kantichina. Mitsan na ito. Kansira na, kaya mga tawag ka po mga. Kaya mga tawag na ito, kisya pa ng namtolo. Antichina. Kako emchin na ini. Katiyan na kami kang laksa, Bible kansira na, kaya mga tawag patiyan ito may. At tawag ito, asya hangrang ay tuwanin. Cái mà chúng ta được quay bộ số chúng ta encounter now I encounter through the India cái mà làm đại được quay bộ số ASEAN tham mấy bài ai chung cái mà làm đại được quay bộ anh chỉ tất mày chứ vẫn bật thiên tuổi anh mà nia làm đại experience ở trong mình anh thì quên rồi anh chụp tiền đi anh thấy chưa rồi Bible các anh mà nia làm đại ở trong đại thực anh thì quên rồi anh chụp tiền Bible kami ang experience so kati
nghe thì lúc ăn tệ về đâu đi ông chỉ chụp Bible riêng ai ăn experience khăn đã sang rồi ăn mà đi này có thể hình bóng khăn đã sang rồi cả Bible riêng quân nó chỉ chụp cái má thô cho nên má đi rồi chỉ chắc là chứ bằng thôi để các cần phim của ngài cái đi seven day this one Bible alone Bible trong khi cần nó chỉ lâu thế phun cái gì cái kia cái nào xong rồi nó mấy thằng các cái loại lên xuôi chỉ để vui nghe anh như này thì come on chứ cần thuê này Bible trong khi ring nó chỉ lên thì lâu thế phun cái này experience thì lâu cái mà đi personal encounter hier thì lâu Bible anh chỉ được thì lâu cái kia nó thua này cái kia này chứ tiếng anh lâu xuôi đi thì ngày đó lâu đôi đó hết mà experience đó và chuyện thì chỗ ta là người đó là ở đây phun mà cái gì mà ngay tu tàn bộ chứ seven day ông tu là cần phải nghe cái gì Bible cũng quay bắt thiên thuộc cũng anh em bắt thiên thuộc đi anh kim tên anh cần mang tu là đi chứ cái cần thì rồi sau đó các ông cái anh đi lên Bible anh đi vào ông God sẽ cái gì các chú next question là mấy cái cái là các cần công ta đi anh trong góc này các soi về số kia là hay yang quay bộ cái gì ở trên thì là cái soi cái này sang chung ngày đại sáng sáng hôm nay kan share thiam là cái revelation kan share thiam là ai em cũng so so kan đi cho theology rong ni adang cái thầy chú ông cho nó cái sabera kan zir rem của bạn đi subject thì chuan thay cho anh emoji rong ni cũng trang song được bạnปัจจัยเลยกับทุกส่งนี่ปัจจัยพอมาเองนี่ที่กันแล้วก็เราเชื่อละส่วนเราเชื่อใครละที่มันเชื่อส่วนนี้ผมทุ่มจังสมบูรณ์กันปัจจัยทุกส่ง all scripture ไอ้เดียดูไล่ละค่ะอันนี้มันเราดีที่ค่ะไอ้เช่นนี้ทุกนั้นโมเดลอุ้มเต้ไอ้สัตว์เลยส่วนนั้นเดียกับเด็กเชียกับช่างสูงแม่ละส่วนนั้นถูกจะพาเราไปเราละคนแม่เลยกันส่วนถูกไปหมดจับเต็มเลยส่วนตัวเนี้ยตัวนั้นส่วน inspiration อะไรกันมาคำว่าชาค่ะนี่ก็ inspiration จุดจ้าอย่างเที่ยวไปตั้งแต่เที่ยวไปฉันออกมาถ้าอย่างข้าส่วนคุยเนี่ยคุยบอกส่วนคุยทำเนี่ยชื่อตัวนี้ inspiration อะไรtheory ทั้ง对上 theory 对我们当中那到这个为了为我做的都没做 verbal inspiration 对 thought inspiration 对 counter inspiration 嘛这种啊这个你要 verbal inspiration 呢它是这个 verbal inspiration 你看天里图是那那个talk 嘛图嘛对 words by words 这些对有是啦那些那些图文本啊看写的出来看verbal expression 啊对那里啊对那里啊theory 啊看 inerrancy of the Bible 你老听到所有听到你读天那里有方面你那都被 thought inspiration 你 verbal inspiration mai ka keng nai do ro tầm lâu thu à thought inspiration này rồi cho thiên nhiên anh sinh này thôi là rồi inspiring thought không nên rồi bị sinh là mình đi bằng hiền asyik tu te hiền sẽ lên là sao tập làm gì là style mà đi vocabulary nghe mà đi thứ trong tâm hắn thật sự là gì à kami yang message aku tu mun kui ber adam chuan chuan chia ta ko ma khan zau ta ko ne na zau ta theli yani ahia inerrancy lo in the john infallibility bring up ni pathian thu so thelo thodia so thelo inerrancy le infallibility kan so thelo no ma zo Tuhan dewa John M. Mahan kian siapa sahih. Terakhir kita keringat inerrancy means there is no error. Yeah, infallible means there can be no error. Yang lain siang ni ya. Infallible lah. Cuman message pathian yang ada baik. Kami belum
thầy lâu anh ya var bala lo chuan atu mal tin pathian na inspire kami mal tin zia solo thei lo ani kan ya ina se sa le to han dai la in counter theory ai no se to tin nan so le ni counter theory yo orthodox view di over hi ta hian experiencing my people me maya se ta kan thiên nhiên cái đồng hồ là đi thử cho mình chỉ là để tham gia cho inspiration không nói biết cho nên này các bạn việc tập này là sẽ verbal chuan thu mal để nia tiền thuộc và thôn inspiration là chuan message các rồi chỉ là các rồi này tên là tiền bằng tốt đi tiền các để các bạn mình đang học quayกันrồi các inerrancy để chúng ta sửa để thấy thôi các bạn anh khi nghe Adventist can understand thì các sửa cũng biết tan cần học lớp đẹp anh nghe cái đại diện Adventist thì anh cần kinh rồi Bible thì để rồi thầy đầu tốt nghe cái gì nghe infallible cái gì thì các Adventist and taught inspiration di berkatan prima tianin so le tenena illa na bekhian aso le te khathok ma se mani mi khik ne walin an mani mi khik style thon sia kha ten mi khik an di le walin sia sol pa te o thia idi ko pa te o thia afigara te ade chinchang te ma se am message athu cha chu diklo thelo bani Cuman diklo amma se adiklo kha athu cha lovin mehin charon sim pham kilo entir tu azia swal palemo kumda diklo palom mehin chia diklo palemo kha mehin charon na ni ma se kha athu kui ber atho ame se kha ti dam lo wangin chu infallible atia chu 17 kan kumda ni ya inherency kha chan ai po diklo thelo ni Bible itu tinggal tu orang ni pathian petu ni bang dia masa kini cuma infallible kan tengah Bible apa di macam tak om kumte in milo tam tak om kalau cuma ni siapa apa sesuatu apa tak kan ini tak sesuatu tam tak om masa kan atum berat kita hati dalam jodoh bangsa pathian tu orang ni nak berjodoh pathian ni tôi thấy cần soi về lúc nào cái bi cần cái mà này mình luôn ra là coi bộ Dia berkata, sangat seluas soal kuasa conference ini na kami bagian kuasa sektor. Jika kan siapa kemana kita channel conference akan kuasa itu inspiration le verbal inspiration. Ka mana ka interest sih lebih beri dah hal sebab ini. Sebab ini apa yang kan ini siapa inerrancy infallibility kan. Drink the kind siana in Zermani the kind in inerrancy ring he Muslim te hian ni ve thawa chuang chuan an Quran ni ai we bu em ma Arabic chong lo wat lo phei chu an tu lo re le ya tu lo re ma san chu pathian sia ni pathian tho pa ni to ku ni azi ani ba min le ko thai lo ti khia la an ti chin kha ni ma san chu chuan lo pa inspiration kan ti lai yang thil point mo te kha share tu chu Bible ni the thought of God kan ti lo the word of God kan ti so mi kan ti na sa ko pathian ni na asiam tu Bible siam tu te la sia lai ka ni an ngai to ta me ni lo a message me ni lo an sia lai ma ni pathian ni special ke no pu ya ni ti kan rin ma kha the word of God again, the thought of God and the word of God. Try is on the football on can check to all of them. Do not do a sorry, no one is one to them. John and in a 7 days on the quite inspiration, the Holy Katia. Hey, and then quite a Bible, we can write around the degree of inspiration and here and there, and till don't need. Anh nghe anh làm khả điểm thì khai
quay mỗi em là sáng lúc để tối thì LNG quay thì lấy Bible xem thì thổ không về anh nhìn thì khác anh chán cái soi đó này mà sẽ LNG quay thì đang làm nên Thlenga mà chú cái soi bài background là chuan Bible là hiện số này til thu diệp về và thiên thu diệp về Bible số mà ông lâu mà chúng mình đã chụp cái ngày tuần số thêm là thân là thế tại anh còn sẽ các cái thế là hiện ra thế chính chuan chúng ta chọn John the Baptist cho hắn thế để Paul là diệp về ở here Laudike hiện là khát thuần để bảo mà cái tiếng Bible là tel về rồi thì khác do nào thế à hay chuyện New Testament là phần chia Corinth thon khẩn lên thon đi ở mai hiện Corinth đã lệ khẩn thon của mà đi ở mà chúng cái tiếng Bible là tel về rồi anh thì xuân em nghĩ tới hết rồi này Bible thu diệp của về xí lộc mà thiên thọ phụng thấu xí anh ấy chút tiếng xí xuân LNG và điện thọ phụng anh ấy sao không xuân non canonical prophet nanti mea canon semua orang belo canon kakak suai fialo ma tutung lui itu an la ho na kha arai to ma se tutung thar hi edi za thum som kwa ba thum kha council nei na he letter ho nanti mea se bola le ka thon te le chin cha te ho hi hai hi bible la an bom ta ni canon kami canon semua tel velo ho thọ không sĩ học học anh mà chung category gì anh chọn LNG vào chung học về chung bằng chọn LNG vào chung thọ không thì sĩ cái con chung à học về thọ mà sẽ quay của các phim của nó bài về là chung gần tiến độ mà non canonical prophet gần hết thọ cũng có gì thì cái con apocrypha thì đó yang hắn là tên về thì cho hắn hắn soi là thì cái mình phim của nó gặp thì các bạn tiếp theo đó Chuan ani happy inspiration kan ti ai an degree an si chuan an ti nge le ko ti hian ke chu ka sia chu e te zo ka dia Bible chu e ku dian zo ka dia ti mo inspiration lai dang sia to kum tu kharau ti ma lai dang sia ka ti nge e te zo ka dia ai e dian zo ka dia nge ti chan tha function nge function ta ma dei ni ti phim của mấy lái ta kan soi som le là en te zo le en zo sam kan LNG what is one in selected message kan volume thuna pek so thuma kan isoi chia ka diana sia ka Bible kan nei saklo na awangin pathian in en te so khimin be ani mi zong en lian so amin suai le na turing chu achana chu Bible kan nei saklo na awangin be ani min suai le na turing ani chu ma sai kami ka kan sir chian chuan kami pum kan share adang hau ban share chuan ati hi Isu Krista ka ani zo ka li zo ka ti hi heta hai cho kan hum re cha so ka ya te hum wa cha ma so ka ni hum so ni cha so ni barwa te chandam tu ko bel ge kha khami mi shwele na dur zo ka ni chu ban li zo ka ti hi Isu Krista zo ka ni Bible ni li zo ni ama soi ve he na kan nei chan chu Isu Krista min ko mu tu an dia ti hian Herbert Douglas chuan soya kan history ma chuan Bible sia tu zo nei te song sang hi en te zo an ni atia an savai en zo Isu ne na so chen to ni ani si chuan en te zo Bible chu ma zo nei te bo ha en te zo fet an dia ma sem in so chen chu Isu Krista chu ti ani si chuan helen chu wa ni bo ha en te zo Isu ne na so chen to ni Judson got mega. Hey, the biblical studies still lie here. Hey, theology make them here. So, down there, they got shim to it. Especially those from the shim there. Now, the biblical studies of interpretation, hermeneutics, hermeneutics can be explained by biblical hermeneutics. And then quite hermeneutics actually, to be full of question that goes on and go to
anh đi là hay literature very advanced Christian interpretation hermeneutics kan này biết đấy English written literature thì là gì đó hermeneutics cũng về cái này cái này secular hermeneutics thì biblical hermeneutics thì nghe đọc làm nào ai làm khác cái một gì thì tất cả explain đấy Mizo na kanina min zola na napakana zola ko tingin dia. Hermeneutics kan tiju interpretation, the explanation, or declaration, and the theory. Tungkar kanin, cek, tempat itu ni, siapa orang hukumnya. Bible Shilfiana itu biblical hermeneutics kan kita kira macam Shilfiana damai kan kalau Bible itu Pathian le machine dan kom kami true elements kau macam kami kan Bible ni kan itu ni principle hermeneutics principle Bible cuma suap Bible cuma suap kan ni masih literature macam ni literature di sana mengenai jurisprudence law Shilfiana Theology literature poetic Shilfiana ani kecuali an Shilfiana an mani na an Shilfiana device dan method dan macam ini kecuali kan principle Bible macam ini yang cuba Bible ini Pathian Tuhan ini tidak cuma Bible law jadi Bible kumpulan Pathian Tuhan ini kan pembawa contohnya kan quay đi là nghe ta nên quay để nhân kan Shilfiana ni yang nanti nak kami mau hay itu kami mau kita ni doa step Bible kan Shilfiana step di adang nama dia nabi ko macam tu Bible ni Pathian Tuhan ni memang Pathian ko tahu pun le yang so ni memang Bible siap tu dengan siap ni hari dia kata sang ni contoh sang contoh yang hari vang hari tidur Shilfiana tam sama bikin anjong ni Hebrai ramai Greek jong tidur bagi apa bikin Greek itu modern Greek ni nak kalau cuma poinnya Greek nanti so vang so ni perlu kan siramaya abi aste apa ni morphology kan dia tu tumal jika function cuma itu syntax kan dia tumal zong dan kami kan di kalau kami ini masa elen juga ni betul itu ada rei yang betul cumi macam ni kami step kan pun dia masa tungkarin macam tu macam umzah dia isu kita ulang kalau ni cuma elen juga itu diam dia macam sih dia macam mai dong ni kerana macam tu subtrong boy ai khas dia betul kinh version itu tu yang siapa yang macam tu mengapa kaya orang suka dengan itu kami di mana trong itu ikhlas yang di mana yang century di mana yang ada itu Bible translation ni atas yang ni kita nak tu tu bang tu ni dalam jiwa itu tiang kita kan Shilfiana so amai can tu ni mereka dictionary itu siapa tu orang jiwa dictionary itu orang macam cái tăng số làm việc phục về cái lối tăng làm việc là chúng ta dùng它来产生的班合作的嘛，就question 多个啦Judson 头等说的嘛technical 都那个就是所以训练的那个什么是biblical studies 这里面Adventist 的新加坡人 Bible ring chang inspiration ring chang inspiration là thought inspiration ring chang gì liên quan đến thought cũng như ring chang gì mà cái cái interpretation đi apa đáng gì vậy mình tin ngày nào đi anh hàng lâu đều phải là liên quan đến extreme nhiều là mà anh lâu thì không có cái cái này cần cũng cần theo thì mình看呢是别的cái interpretation đi đắm lòng là sao because student cái gì bằng Bible bị anh thấy nó là cái gì ai cho nên adik không mày anh lo data cái này rồi cho cái data cho Bible là gì Ase instruction kan zirkan interpretation in ang lamu ikan ay siya emotion kaya nga ito na Genesis kung kancang ito ko ngayon instruction ang niya hemi ni Thlenga siya so til pa ni ama tungkan
cần xếp để ngon là sao chú mình có xoay phiền mà cho rồi nó tổ cái này qua thế nên thì được đấyเราsẽ hiểu là chú mình các anh xoay phiền mà cho nên tin nghe thì cần chuyện mà knowledge philosophical model là các thủ tướng này mà cho chú mình cho knowledge and chuyện phiền là chú thiên cần chuyện này chú subject and object relationship này thì ta chú mình object chú subject chú attitude mà object chú attitude mà sẽ sát trong anh này anh chiang lo anh đâu phiền thủ để mà hay cái này mình cho nên anh bây giờ chắc là chỉ là một phát triển được cái này subject object relationship cái gì mà kan subject chú cái mà đi cái ta rồi cho object chú cái object chú bài của cái ta cái mà đi về bài của người ta cái cũng cái ta kami tất cả knowledge cái chú ta mà mình cần thiếu sót cái bài của cho conเราชื่อตั้งตั้งคนนี้เถอะchúมีอะไรcho nên thiếu cũngรู้แบบเยอะมากปกติช่วงนี้กี่มันที่ไว้บน subject กันเนี่ยว่าขัน subject หัวขันนี่กี่มันที่หัวขันนี่ presupposition กันเยอะมากจู่ๆ presupposition ก็มาช่วงนี้ที่เป็นผู้รู้เลยแต่ presupposition influence จู่ๆกัน culture เนี่ยกัน culture เนี่ยเราตัวมิโซ culture เนี่ยอเมริกัน culture ช่วยกันเราข้ามภาษาใส่ข้ามเอา ownership มีเส้นคิวปฏิบัติช่วงนี้ temperament กันมีเสียงที่พุ่งไปทางเราจนนี้ harmonic principle ไปทางเราที่น่าจะเห็นจนนี้ supra culture ว่า supra system เนี่ยจะช่างๆจนนี้ทางเรา presupposition influence จู่ครับจู่มีจู่การ interpretation อันเรานั้นจะกับจู่มีเดียปฏิบัตินั่นแหละจู่ method อันนี้ว่า method ที่ช่างๆกันบางตั้งเนี่ย historical grammatical method เนี่ยพวกนี้tiang bilang dewa historical grammatical method kamang intibesia Bible share field sini untuk tahu cucu kan dalam macam begini ani cuan kerja nge afiat to dengan kerja to asli fiat itu ya afiat cuan kita ni Mizo ma itu cuan afiat lain itu tidak kira dan tuna cuan zona pun kan pengama atau rupiah ni pun kan ni kalau lokal pun saya cuman zona